Imyiteguro turabona murayirembeje twavuga yuko atagahaze ku buryo itsinze kuri Tanzania iboneka hirya ubwo imyiteguro ikagenda neza kandi intsinzi byose ku Mana so twiteguye bikwiye kandi tubushamwe ubuze zose zishoboka ko dushobora intsinzi kwinjiza rodegwa nuvuga ati ngo je ngo natsinze muri turayikina kuko intsinzi zoyimera neza bituma bicende heza ariko duce dushira imbere ko intsinzi ndamwe neza na neza abakinyi bahagaze neza kubo tubona nta bikondoka nta bitezwe bashobora gushika tubonye mu mwanya mwatumye ko batarashika baje numva ko ikibazo kuye ngaha nta numwe afite ikibazo bose barakomeye nta n'urwayi nta numwe iteze hanze ariko twatumye bose ari ngaha Shaka Bienvenue benshi baramwiteze cyane ariko tumubonye no munsi yo barushika Shaka Bienvenue afite kuri iyi match ntazoboneka ko afite ibibazo mu mugwi yo ko hariho amadocument atarakwiza kuri ashobore kuba muri Tunisie de game j'aimerais byo kora mu Rwanda muri Tunisie kandi cyo bisaba yuko haba abari presence physique yiwe cyo kumukira ashobora kubona ni match muri ko murategura ariko kandi ni na match novuga yawe ya mbere muri U23 mbega desita twiteguye niyo twabonye muri U20 oya musaza muri event waje ni entraîneur entraîneur principal ntakagira umara ariko kubera nawe nyine aje no mu gisirikare yo mukuru nico twategura match ya Tanzania ariko jewe nawe ni kintu turabantu dukora cyo kimwe amfite objectif ni imwe na mission ni imwe Jose ni match iri mu rugo kandi ukeneye support y'abakinyi ndetse n'abafana nicyo ugiye kuhamagarira abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi kuri match yo kuwa gatatu jewe ngo navuga misi yose nogira abafana yuko baza gushikira mu bisabike yagiye kuri ku munota wa mbere ku munota wa nyuma kuko umwana umufana n'umukinya gira 12 cyangwa 13 ngo barushigiye gwera ku munota wa mbere ku munota wa nyuma twize ko tudufasha gushobora gutsinda ni match novuga ko urindiranye igishika mbega urashobora kugira prediction yo ku munsi wa gatatu yego ndabize inshallah